Whawhebea e sea, o Moimoi kai whakata ai tau cultural night ki he whiawhine. Testing. Kora tuiku whatawen ki a whio ai o tua tau haonga. Tu wemo ke whaia te whakaha ako ni mei muini me he kau te pire kau whai whatongi a. Tau ki vai me peha vese ua himi koe ni, himi loa. Pea te whaia tau lotu. Pea tuang lewa ki he kau sekretari. Pea moe second generation ke tataki tau polhalama e pōni. Te au hofuru mawha himi, eiki koe ofa au koe moana loto. Pea ngalo hifu kia e ngahe ngahia, pea ko ufi e kofu katope. Skoni, ka pau ngalo i fo ngahi peolahi, me mole ia te au ngahi tokoni, kai hei maho pe tui, io ka tau karinga ia konferensi, hei maho pe tui, te tamai ke te kore. Let us pray. Most gracious God, we give you thanks for this wonderful day. Indeed, this wonderful weekend of celebration of your glory and your love, your mercy, all the good things that you open, everything in heaven, and things come to us from you, our Heavenly Father. We thank you for allowing our second generation, our young people, to prepare this evening of entertainment and the invitation for Her Royal Highness, Princess Latu, the High Commissioner of Tonga to Australia, to be with us this evening. We thank you that the President of the Free Wesleyan Church of Tonga, Reverend Dr. Ahio and Lokinikini, are also able to be with us today. We pray that in our celebration, we can see your glory and your face. And in our enjoyment and joy in our singing and the dancing, our faith could be strengthened in you.
O tua mafi mau kole ke whakaata mai e poni. Ke whai e whatongia o konferensi, a ngahi whaiva, a ngahi hiva, a ngahi whiawhia. Ke whakatoa e mau whiawhia o hufataha e mau tokanga pa mau tui ke whakaloloto e mau nofo mau ki a Fiona. Whai tāpukina hawhanga, mau manatua e kau security ki toa, ag nau tau nau whai whatongia he musiki, ai ngahi teu i e mau whanau, whakakatoa tua mau kore ke tō maha tāpua ki me langina. Ke hā i ngahi tapa kotoa pe mau polkalamani, ai maoni oni pe moe hoi fua a Fiona. Mau kore atu e ngahi meani huafa o Jesus Christ ko alo ka ko mau whakamoui. Amen. Tau tukang lewa ke kau MC, ka mai kau whai pokalama e pōni ki nga tataki tau tō. Malau pito, sekretai. Whadapebe moe tahine Princess Yotong. Princess Angelica Latu Fuipeka Tuguaho. Whadapebe moe ki Palestini o Jesu Wesiliana o Tonga. Reverend Dr. Ahio Kauma Lo Kinikini Ahio. Wadapu Gesea o Konferensi, Reverend Jason Kioa, o mai tokoni, mo kau ofisa ngau e kotombe. A kau fai kau se tuata, e mga hisiasi o Tonga National Conference. Taine ko ki proklama o poni, o whai ai bea e second gen ke nau tataki i ono whotutu pa mono whakao hoko i e cultural night ko e whakari aria o e ngai sesi i he konga o e nau whiawhia i he kaweinga o e tau koini living in faith eternally mo ui me i he tui ke tai ngata. Rawange koe po klamo e poni, ke lau maari rei kia ia a Fiona. Ko second gen. Malo, Reverend Alimoni. As you can see on the screen, ko e ta whakututuin ki e ta polokalama ki e poni, ka taki ka pau kai asia to mohingo he risi, pe mo ka taki hauki ngui, and let us know. Ko ta whakututu he poni, e kamata ke Queenslandi, e ta hoka tu ki Blacktown, Ingleburn, Perth, Petersham, Benelli, Canterbury, Holroyd, Roger Page, Herwood, and Dr. Molitoni, Tonga Parish, Mildura, Georges River Youth, pe whakaose ai a Canberra. Ka pau kai asio mohingoa he risi, pe mo ka taki o hao mai ki mui. As per last night, we will enter on the left-hand side of the stage. So if you are ready, Blacktown, ka taki ke mo whainga ki e ta whakikoe on the left-hand side. So make our program run much more easier. Also a reminder with your music, please don't bring it 2 seconds before you're about to perform. Please bring your music here back to Maliapuna, who's sitting at the back of the sound desk here, and we will organize your music to be played. So, DJ Tamahafasi, pe toka matai a Queenslandi, malo. Ko le peke hu whanga atu i e whakatapu ko whaki me ka mataanga o e whiawhini. Kai ata mua ki wahenga Queenslandi ke mau whawhawhonga i atu. E mau tolu pena ki ni ihi ko mau lele mai ke whawhawhonga i ai wahenga Queenslandi mo e whaiwhekau o Park Church. Mai le moritika, mahalo peo ku mo mea i taine princesi o glorotonga ia i e tau ki whanau me tonga,
under 18 he ngai kolisi o kuna uleleangi o fai na fe au hi tournament pa ko uhinga ia o ku kai ke ihene e tangata ki fai fe kau pe au ku tala mai pe si ono ofa ke conference ai TNC ka ko ia toki foki atu e timi koni na toko fango fulu he po a pongpongi pa toki lava ho mau fatongia ka kina tolu ko ia ko mau tolu pen o mau lava mai ke whakafofonga i atu. A pā church ka mā Queenslandi, pe a ko fia ko ngā ko ihene a sotia ko ni koe a e Queenslandi, o ku lotonga ihene, pe a ko koe pe wahenga ku Queenslandi mō mea mai, mō kau mai ke tau o whakapare tau ki tālunga. Koe ki fasta alunga e ki whine motua, koe nai whai e ki festivalo i Brisbane, koe whe auhi, hiva ai ngahi kalapu tā mea. Pe ana e whauai ai fo i whasko e ni e he ki punake i he mamana i Brisbane, pana e tukuange ke he ngahi kalapu ke nau hanga whakawhasi e nau ngahi ai fo i hiva ko e ni, pana e mau ia he kalapu a Sia Merie ai ko Park Church. Pa koi ai ki whinemui ko e ni o ne hanga tālunga i atu ai whasko ia malo apito. Oh
Queensland. The hoka atu kia Blacktown, Osprey Blacktown, the hoka atu kia Ingleburn, then Perth, and then move on to Petersham. If your youth group is ready, can you please make your way to the left-hand side of the stage? For us to be able to hokulele tapolokalama he poni, kapau kuma osmau, pe mo kataki mai, and come to the left-hand side of the stage. Goyai Blacktown kapau kuma osmau, mo kataki o mea mai ke 515. Kai ko ni ko tai meni o siasi tunai tin ko ya o pretauni ko le tu tai meni kai ko kore ai ko sai ke tau no uma station ke paka ka to atu paka hoko ai pato ki au e poni pretauni ko mo tai meni ko ka ki o lava ki o luma ko e pana auto buena ko iu buena pretauni Pea ulaulava mahe poni ke whakaari-ari. Ke ngahi posias kotoa pe Australiani. Ai ngahi whaunga i he haka mo sio, mo laka, mo tō glala, mo umea kotoa. Ko e teke o e kau whaiva a Brextauni, ko e pānga e tahawhi. Ko e whakia, ko e owhai asiasi, ki he tia na si. Tuku ke e na pānga whapare tō tāna e moia ki ai. Mao. Allez, pegar.
Blacktown, of us was here at Blacktown. Going to the mic, the iron, and by Daha. One more item, please give a round of applause for Blacktown. Paula Vivia, Paula e minha ofra que não pego o foco aqui. Pode fazer aqui o back down. Ki whatoanga te ki he ngahi whaiwa o Moimoi, mo tolo o whakapare, Moimoi, whapare mai pe pe mui, whanata pe ai kau whaiwa. O ku mea e kahi ni se so tonga. Pe o kore atu o kataki. O kanga pito pito o i peo tau kau whaawe. O mao atu. Malo. Next up we will have Eagle Bird. And then when we want to cut, the Hoba to Yai to Peterson.
So please, once again, if you're ready, can you please make your way to the side? But here we have Eagle Burn, or Pastor Tima Eagle Burn. Omarado peke mai whaiwa, tau karakpe o tō mai, ko uko tau taimi, tau mipe fitu. Mo Pastor Tima Eagle Burn.
mai pēlau ki seniti, whai ki lau ngā oe, ma maoani atu, ki he whaikau, ka mai sinota, ki he tokoni o whai, koi te koe tau kautanga ki he pōni. Whamaolahi atu ki Queensland, whenua pa moi pāngai tāwhi, pas mai ki ai. Te ki Blacktown, whenua pa moi pāngai tāwhi, te au whanima, pas mai ki ai. Malo toko ni, malo ofa. Malo tana hoka te taimini ki Perth, and then after Perth will be Petersham. Hoko kai Amelieli. Kataki peke kao youth. Please, youth leaders, I do stress the importance of bringing your music now, so that when you're already on stage, or kosmaho mo kasi o mo whaipa. Kataki peke kao taki. Please have your music ready. And also another one to those who are standing at the back here, behind us on this. If you can please keep the volume down, ke lawa lele ta po ngamba ke boni ke ta ngau e whakataha. Koe ai mo paspasi mai a Perth. Come on, ladies and gentlemen, you can do better than that. A big round of applause for the youth from Berkshire in Perth. Yes. All the way from Perth. Matematoma. Yes.
take you to Japan. Konnichiwa. Kongo arigato gozaimasu. Yes, all the way to Japan. Come on, let's work it. Yes, come on, shake it. Yes. Come on, everyone. Sashimi, noodles, soy sauce, water. Okay, we'll take you to Fiji. Like this is a Paula Minaka to everyone from Fiji. Paula. Take you to the kingdom of Tonga. Barolei, Barolito, Ofanayatu, Tonga. Yep. Bali. Yep. Ladies and gentlemen, we have now come to the finale of this evening, and we can't go without performing a Tongan Tawaluma. I would like to do this for the Majesty, your Princess, the High Commissioner of Tonga, Australia, and everyone in the house. To all those people who attended to our college, this is your song. Go Whakapale.
Latu. It's the Kingdom of Tonga. Latu. Teu Puno. Pera mai kāinga rotu pera i Perth. Tānak mai tētau tēniti whanau. Tokoni tau ngā oe, o mā wahi ate o whā. Ki loloa pē Perth, ka kutai pē koni o mō whanonga loloa mai. Mā o. Malo Vito Perth. Taimini te tau hawatu ki a Petersham, Austria Petersham, tau hawatu ki Benelli. Peheko ki he tau tau lekau. Sunday school, and then we'll move on to Canterbury. Let's give Perth one more round of applause. And let's give Petersham a big round of applause and then we go on the stage. Mani Petersham.
whaiwa. Ai runga pe tōna floor show pe a mei te hopo. Tō mao atu, ki whanau I ki a pita sem. Ai o wha, ki whaikau, o reni, tapokitau, o mai sikota, ki tapon. O hioka ngāwe e Toma National Conference. Ospe, application de Tahogatu Kibinelli, Tahogatu Tauna Aido Legeleka. The Tauna Legeleka will be dancing with the Sunday school. Ospe, the Tahogatu Canterbury, Behogai, Yehovo. Let's give finish another round of applause. And we get ready to see Finisher's next item. Finisher. Allez, benediction.
ki Pedasem, Maua e Wha. Kata ki whanau tāna kai tau ki senti, ui ke tokoni ki tau ngāwe. Kamala ki whaifkau, kamala se tata. Te ke whanau tō kurumu, ke whaimamani, kamala whana, whakoloa o te whina. Ko ngā ofa ko takmai, tō māla tu ki Perth. Te mana o whāpea mo pāngai tōngi au mo whumanima. Ko kāinga loto pere i Ivoburn, te mana o whāpea mo pāngai tahawhi, te au whitu noa. Ko māla tu Ivoburn. Ka taki mo Pasasima e Beneri. Let's give them a warm round of applause. It's wonderful to see our young Sunday school kids getting involved in the cultural dancing, learning about their Tongan culture. Wonderful to see them take part in our whaiau. After we have Benedi, te tahogatu ki kau, te taurunga ai tō na kelenga ke Sunday school. Osberg, tahogatu Canterbury, Holroyd, George's Youth. Once again, just a reminder, if you can all, please be ready for our taurunga. If you can make your way to the left-hand side, about more smile. Ki whamata pe kau mamata, ki lau whapale, ka Moimoi. Whapale mandini mui, kua tā pe kau whaiwa. Reo mea atu, mai kau whawhi.
ko wha. Ata ko tānak mai pē tau ki JT, e whaia ki tau ngā oi. Whamā Latu, ai teo. Whakoloa e kontresi e te whini. Ko tau talunga hoko, ko e talunga ia e tōu i reka, pera mo Sunday School. Ko le aku ke Sunday School ko toa pē ui whareni, kataki o lawa ki from a stage. All of you in the Sunday School, can you go up to the stage for your item, please? Even if you are in time, just keep going up to the stage. All Sunday School kids, go up to the stage for your item. O tonga ko tānaki ai Sunday School, o ku kore atu ki he kau tole ke ka, ai e koe tau whitunoa ia rere ki he te au. O ku tolu pe whitunoa ki he te au, o ku mou i he tole ke ka, o kataka ke ki he from stage, o ku taimi e. Sunday School, please go up to the stage for your item. And the tole ke ka will join you for this item for tonight. All the Sunday School kids, can you please go up to the stage? Loro tonga ko lawa mai ai Sunday School, pia mo e kau tōne ke ka, mo tōnu kono pio tau whitua furu o lere i pēki he te au. E kātak mai i he from a stage. E whahoko ai whatamia koeni. Loto pē, asi kau tōre ke kāka mai Sunday School, ke nau kau pē i he kātoanga o e pōni. Ko e tahi e taurunga e tōre ke kāka mai Sunday School. Ko e golden age person ia i he tau konferensi. Ko e nia i tō taha o ku motua taha i tau konferensi. Pea o ku te lore reipe ke whai e taurunga o e pōna. Ko tonga ku te teu ai taonga koeni ai tōre ke kā. Koe atu ka ti mōtoro ko tau pē i he konga ki mui o hall. Gei ai laonga mai pē me he kaunga api. Ulahi o tau pita ronga a. Can I ask all of you in the back of the hall? We have been informed that our neighbors have been complaining of the noise. Can I ask you to please keep down the noise from the back? Thank you. Ngai mātua, mga siwata, Moimoi to Moimoi, pagi timau ki tau ki hoko horo pai mai tau kamata i tau i api. Ko e taine taurunga o e pōni, ko uisa whinau, ko ia e tōre reka mo tuataha i he tau konferenisi. Pea wei whamaawangi ke uisa e ne roto e rei, ke whai e taurunga e tōre reka ka māwhoki ai Sunday School. Ko rea ke mātua, ko mai ko tōre reka ko tō pēo ki whareni,
mo lava hake o pai tau whanau ko pepe ki tau toke toke le ka. Ko nau whasi foki ko e pehe angi mai o kei pompong. Maani e whasi. Thank you so much, Sunday School, for your contribution to our concert tonight. Really appreciate it. O maa foki I he taurunga ai tōku te reka. Let's give another round of applause for Canterbury.
Mai whamaloa tu ki Canterbury. I whaiwa mai koe whaikau saresi whaupula e whoki kau Zetuata. Ka moi kāinga lotu ka mei Canterbury i Victoria. Whamaloa te o wha. Me whoki ki e whaiwa e kōni. When was my Howard, no pasa si my Howard. Okay, Howard, the Howard to George's River you follow. Paula ia ki taubanga e TNC, Comando Hoa, Comando, ka moe siasi o Holroyd, ai o whāpa moe toni, o mā ai kātoanga o e pōni. Malo Pito Holroyd, at this time, the Hongatu, the George's River Youth, and then Roger Page, Harold Wood, and Dr. Molitoni, Dr. Gia, Sheffield, Hamish, Goyonomia, and then Solomon Parish. So George's River Youth, about Kumo Osma,
Kataki mo mea ngā to stage. Test. Bo papasima e George Sivigi, te se me te way to stage. While George's River is coming up, can I ask those in the back of the hall, can you please keep the noise down, even those outside? We have been informed from the neighbors, there's been a lot of noise in the back. Kore mi kau se tata, o tokoni mai kau whikau, I goina ui I holo ki hope ai rongoa mao. Kore mi whata ki e hane ki si, a tufu deka haramata, kawa atoa mo whakamata pone, ki he tamata I sea, ko pole ki ngā ke mai tā whakataka kaka o Latu ka mo e whanua, ka e whahapa te whakamia kone. Mo mea I whaha e whaene ko, ko e whukua whakamare ki mau kā mai. The Mount Presbytery, George's River Presbytery, of now restructure, where Kaneo and Nasi Tuwaki, the Mount Presbytery, of the Fiat de Kaumai. Korea to Taxea, Koima Kaumai, Tami, Komian Mahingai, Korea to Koipanga, Tokakau, and Taukahao. Korea to Manga and Maukamai, Keponi. Koe kau whaiwhikau kau he Presbytery koe ni. Koe whaiwhikau kau sasuri, si mo te whinau, mo halot kai lahi, mo te rita siure ngalo, ka maa ai motua au kuwhaka hoa a. Koe tahine ta alunga, koe tahine me esi o tā wha hau, ni he kari o pure, mo e hūwhanga lupe. O ana ngalo, ai whunga whaatoto, vai ko latai, mo e hostea, mo only Australia. Koe whasta alunga, koe fuakawa. Tā mai whasika whai ho mauanga. Ko kore atu sea, ka whai whai tua lolo e mau mea ake hon furu maua, te mau whaka e meni whaka tā mai. Mo umhaka. Tai peke ai pe tau ngā, kai peke mo ki pā ngā. E ko mea whai tau ngā oe. Olá, meu irmão, vai ficar o...
consultant ai assembly pea pehe ka whaikau o Georges River. Mo ngahi sias kadoa be. Whamaheno be e poni Georges River ko mo tukupā. Kai ngata pea ho mo tukupā mai te kauki konferensi o whamaoahi atu e ofa. Ko ipe ko tau ngā ue. Whamao atu. Malo, let's give one more round of applause for Georges River Youth. Great to see the wonderful dance moves from our different whaikau, especially whaikau Otto Fiver. Beautiful dance moves, Otto. Next up we have Roger Page, and then we'll have Harold and Dr. Molitoni, Hokukiai, Sheffield, Hoyenbush, Gononia, and then we'll move on to Tonga Parish. As Roger Page makes their way to the stage, they'll give Basmasima and Roger Page. Tō teo mai ai tem koe ni. Koe taunga e tōru le kāpa mo Sunday School, whiunga pa mo pānga e whitu ngiau walu noa, whakamao ahi atu. Canterbury pa me Melbourne, pānga e tahawhi mānima, whakamao ahi atu. Ko Holroyd, whiunga pa mo pānga tahawhi tōru noa, whakamao te o wha. Let's give one more round of applause to Roger Page.
whaiwa. Katang bifanau, tau mai be tau seniti ki whaia ki tau ngā we. Whamao ki whaifkau mo seni tauwha, o mai kau se tua tā. Koe tā pēni o e ngāhi Potsiasi I Omen. Koe kamatai ni ko Roger Page. Malo whanau. Let's give Roger Page another round of applause. Malo whanau mosi whaiwa. Next up, we have the other two branches of Auburn, Harold and Dr. Molitoni, who will be dancing together. So as Roger Page comes off, we welcome Harold and Dr. Molitoni to the stage. Let us give Harold and Dr. Molitoni a big round of applause.
kau. Kau mo se taufa. Kau ma kau se dota. Kau ngahi siasi o oben. I he whakakoloa o dau cultural night. Kau konseti o poni. Whanau tānak mai pe tau ki seniti. Koni ke tau ngā we. So as we're waiting for Sheffield Homefish Kanonia coming on, let's give them a round of applause. Whatulo atu. Taine princesi. Ka koe konsela o tonga I Australia. Ane pōna mau whakaha koe kāinga lotu koini o kuiai ai ngāhi matakari kehe. Pena mau hiwa I he ngāhi lea kehe ko hipe ke whakamahino ai tuonga ai matakari. Koe pōni, pāmpe tāhine, ke whakari ari ai tonga ata atampe. Ka wako I pepa mo I whanau I he ngāhi matakari kehe, ke nau haka o hange peha tonga. Kore atu, koe muaki o I ki tālonga koe, koe pānga tahaf, ko kore atu pe tuange pe mo ke nau showcase, ai foi fácil aqui, pero que for pare e é fácil não o. Tuke tuke anga ia oi mo
Pena,
Malo Sheffield members Janonia. Well, let's give Sheffield members Janonia one more round of applause as we prepare to have Tonga Parish enter the stage. O Pastor Maya Tonga Parish. Ospe a Tonga Parish to ka hoka tu ki motua. Malo mo paspasi me a Tonga Parish. Ospe a Tonga Parish to ka hoka tu ki motua. Talunga e Tonga Parish, ko whak mai ko e teki pangai wafe. Pas ki ai.
Malo mo paspasi mai Atonga Parish. Thank you to Tonga Parish for a wonderful item for us tonight. Malo mo paspasi mai Mudura. Fasi o meu tula te o fatulou. Ko foi taunga hoko, ko tokoni ai Tonga National Conference, ke kāinga lotu ka mei penieri, ai nei whai anō a whakahoko pia mei he konferenisi o e tau kōsi. Ko e sedit ko tō be tānaki e whai tālunga ko ni, te tau whakia ka mai ngā oe ai kāinga lotu ko ni a penieri.
mahi atu ai tokoni, ui pe koe si kāinga lotu koini, o ku whaifukau ai solo ta whakitau, o ngahi whenga, o tō beo ku nau whai. Whamalahi atu ke TNC, pa mo tokoni, ke kāinga lotu koini. Maloa pito Penieli, mapasta si mai a Penieli. At this time we come to our final item from tonight, and tonight it will be from Canberra. O tonga o lava mai a Canberra, ko tāluma koe a Stratfield Homeboys koe noni a whiunga pa moi panga tahawhi whitunge au, malo e ofa. Maloa pito mapasta si mai ai taulunga a Canberra. Our final item for tonight. Não tem nenhum conformado para o ano de
Mao Canberra. Whamaola hiatu ki Canberra City i he whakoloa o i tau kātoanga i he poni. Lava whakata mai pia mo e whaiwhikau o i tau mau i whanua a Australia, mau monu, whamaola hiatu. Lo tonga ku kei whamau pa me i Canberra. Ni lava mai e awha pa me i Mildunga, whionga pa mo i Tāwhi, ono ngi au whānoa. Pēr whoku ki he awha e Tonga Parish, whionga pa mo i pānga e Toluawhi, tolu ngi au hofu. O tonga ke i whamau popo ai te bile, tani binsesi. O ni lava e kātoanga o e poni. Mara ko whiunga pē. Ka o kore ki he sea o konferensi, ka mo more ka e whaipeha ki rea whamalo, pe heri peko ia e whaosi rewa e tau proklama i e poni. Ko kore peke u whangate whakatapu. Ko sio no a whaki kakato i kātoanga whia o e pōkoini. Kaine Princesi Angelica, matu kupeka, tukā. Mawhake e Praiseni, saswe sirana tawataina tonga. Whaiwhikau tokata ahio, malo kinikini. Koe kātoanga, ai konferensia kai tonga, i tau wāwhi tahavalu, o whukoloa i a lahi, komo mea mai i tau koini. And we says to it on Noah or mea mai. Pe wange u vela ma fana ai kainga tonga. Ma manatu ki tu wanga. Pau fata ai pe mo faton tonu ai ma mai ka pasa. E bosi tuku a tonga ki lang. Faton tonu ma mo i fala marie. Ka whatontono e maumui o whakatonga. Ko mea mai tani princese pōkoini. Ko loa ia ai kou tolo ke reka, kau whaimikau, kau malanga, second generation, step up, kau lo toi whakatapate, o au ki whangi vare pe koini, kuna wanga whahaasi a whituona, ka kou tui ke whia, o mea mai ki whanau. Ko whi whamalo atu ki potolo tope ngai siasi, kau whaikau. Whamalo atu ki he tautupu. Ko e kawenga o tau konferensi e wāwhi tāwalu. Ko neanga whamao popo ki tau tolu. Ko e atunga e kakai o unofo i he tui o taingata. Our theme for this weekend, and I want to thank all the performers, particularly the young people. And I know, as a matter of fact, that Her Royal Highness the Princess and the High Commissioner of Tonga to Australia has a soft spot for the young people. And you have performed from your heart. You have created the realization of what the theme of our conference this year looks like. Living in faith eternally comes out in worship. This morning we had different activities. We had guests from UTC, the Assembly, from New Zealand, interstate, to express our joy in just being in the Lord Jesus Christ. So I want to thank you all for making your faith in the way that we have seen the whole day today, as of yesterday and also today. I want to thank those who have worked behind the scene, and I would like to put our hands together for the second generation and the Pukana and his instruments for
the security and all those who have made this place a safe place and a place of joy, in a place that we can see the presence of God in our midst. Kodui ekbresen gwebe ai kainga ngahi kainga tonga o kai kinau teni he poni. I just want to remind ourselves, ko e whekau lahi ai tuana e tuku mai ke te tau tolu ke tau o atu o ngau kakai. Pea ko amanaki, e mea mai taini prinsesi e tau kahau, e mea mai mo eik presidenti o sias presidenta tau taina tonga mo lo kini tau kahau, o tau whelongoaki mo ki tau tolu kai ki tau whisofaki e pokoi. Ue o whalahi ki te kotolu, pea ko kore, pe umau ai lahi o e mea o wha, ke lawa ke whakahoatu pea toki whai tau lotu tuku, ki maa lolo e pō, ki taini ke mea te taini prinsesi, maafo ka e presidenti ko te teo ka tau ngāo ka pongpongi. Ka pau te ke mau, kore atu ke tau kiwa mai i hipi koe ni, pe te uwhaia te tau lotu whakaosi pe kalesi, kore atu ke tau whaia pe whaswha whanua, tau toki māmai pe taini prinsesi. Mukataka mea ki tau hiwa, hipi koe ni, sisu ko hama e ko umasani pe, ko loto ko to oa i o whakafofa. Si fotu koe langi, peke fotu mamani. I kai hapu sio kehe, hanga ki a koe pe. The total of our offering and our joy of tonight comes to $20,000. And I just want to pray to dedicate your offering to the work of God in this conference and in the grace of benediction. Let us pray. God, we thank you for the joy of your presence. You have made yourself known to us in the way that we have faith in you, that opens our heart to joy and building relationships. The offering that we offer this evening is one part of the sign of offering ourselves to be in partnership with your mission in the world. We ask to bless this money and the intentions that is going to do. And bless those who have been here. We ask you for your blessing for your Royal Highness, Princess Angelica Latu Fuipeka Tukuaho, the President of the Free Western Church of Tonga, Reverend Dr. Ahio and Lokinikini, all our guests and everyone from young to old. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our God, communion and the fellowship of the Holy Spirit bind us together and give us a good rest this evening, not only today, but also evermore. Amen.
Tau whai whakapapa, e tolu, ki he tahini prinsesi o Tonga. E ben! E ben! E ben! Okay.